paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king ke katamong online live streaming. Pag masusyan tayo ngeni ing banal a misa para king kapigaga na kanda ri San Carlos Luanga at ding kayabena, martires. Iabetala naman kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Alice Mangyo, Amelia Bonifacio and family, Anilin Miranda, Arnold Zabala, Bagtas family, Carmelita Milet Vergara Ocampo and family, Dalia Dizon and family, Emily and Annalyn Pare and family, Erlinda Garcia, First Calcutta Foundation Incorporated, Jesus Torres, Merly Bautista, Merlin Ferreras Abella, Mirna David, Orlando Gatdula, Sheng Pangilinan, St. Ferdinand Medical Arts Building, St. Francis Academy, Tulabing Family, Ronnie and Riza Reyes. Para king kayadwananda ri Asuncion Sampang, Danica Lacayanga, Donald Paul Dizon, Estrabilio Santos family, John Kenneth Nuki and Valerie Apple Balagtas, Lenny Papio, Lita Guanlao, Myla Victoria Amurao, Marciano and Clarita Arcega, Mirasol Ahos and family, Pamela Nicole Pelayo, Vincent Christopher Pare, Early Garcia, Pauline and Tricia Santos, Rachel Galang. Para king Kebay Tanda, the Reverend Father Pedrito Sichon, Noemi David Pineda, Melba Carolino Senapilo. Para king anibersaryo ning ordinasyon king pangapari ng Reverend Father Raniel Soriano, para king malagwang kapaldananda, Re Angelita Valencia, Cons Quizon, Donna Katakutan, Evelyn Dunca, Flora Quizon, Florencio Garcia, Herbert Bais, Herna Sampang, Julieta Balagtas, Renato David, Victorina Galang, Winnie David, Rania Johara Guevara, Alberto and Virginia Kapati, Donna Katakutan, at Esperanza Santos Roque. Para king Kaladwada, Riboni, Francisco and Felicitas, Helen, Jean, Jesus, Jerwin, Joel, Jose, Mamerto, Felisa, Isagani, at Dingmaldang Kaladwa, king Purgatorio. Ingke katamong kapag masusyan ning banal ay Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie D. Cao. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklad. Abi-abi, yang pangiting balalamisa, banmisan pang adwan ing grasya ning Diyos, makaparikil, makibat, karing kanya-kanya tamong kayadwanan. King lagyunan ning ipa at ning anak, at ning espiritong banal. Amen. 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 Ingginuman tabeya ke kayo. At ke kanti mo rin. Maya pa abak po ke kongan. Maya paabak po among. Kanitingal doon ng kapiestan dari San Carlos Luanga at ting kayang kayabe martir. Adon taming grasya, ban ita mo man ang ting bininyagan, king balang pinandit ng kaya katangbiye, apasyag tamo yung kaya katamong katapatan. Nyamangin tulid, pakikwanan tamong ing dapat yang akwa tamong daptan.
Kambering kaya katang kanya-kanyang kaya doon yabi mo naman king panalangin taming kapasalamatan adarawon do di Mr. Hodgel at Mrs. Marivic Cabalya Montemayor king pangapasar ng karilang anak king tinik ng CPA board exams Tricia Camille Cabalya Montemayor. Adan mo naman ng grasya ban may pasar naman kaning daratang architecture license examinations kayang June 8 kaniting banwang iti, bayang may pasar Brian Enesilio. Pangadila naman ding masakit at may paldanlas at kumayap Alan Pasyon, kambi ng Esperanza Santos Roque. Kingmit pong kapakumbaban pa siya tamong ining kaya katang kapanisyan batang misadyat maging karapat dapat magmasusi kareting banal misteryo. Ikang may tuburan man pakayapan mo laring palpikasalang sisisi. Pakalulu, Gino, pakalulu. Pakalulu, Gino, pakalulu. Ikang dinatang bamo lang usan din sumisiring makasalanan. Pakalulu, Kristo, pakalulu. Pakalulu, Kristo, pakalulu. Ikang mamilatan wananing ipa, bana kaming patawaran. Pakalulu, Gino, pakalulu. Pakalulu, Gino, pakalulu. Ing Diyos sa lubos may ipaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alananga. Amen. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ing dayang bibura ring martir, pepaliadian mong maging biniling kasalpantayanan karing dakal na tao. Ing mulahan ning banal kapulungan mo, amegang bulking pamilasang delanan daring nuan na San Carlos, luangat ding kayabe ng martir, mangitulid na siya ng mikamaragul apupul, karing talasalpantayang ayagum na keka, iti aduan mi, king kapamilataning ginuming sa Kristong anak mo, Diyos sa mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal espiritu manggaman, king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat, San Pablo, kang Timoteo. Ibat siya'y ting sulat, kang Pablo, ameging apostol ng Kristo Jesus, pauli na ning kaburyaning Diyos, bang manaral keng mi pangakong biye na atyo na kikatamo. King pangayagom tamo kang Kristo Jesus. Timoteo, apakamalan kong anak, manano na sang manatili keka, ing grasya, lunos at kapayapan, amanibat king Diyos sigpa, at keka Kristo Jesus, a keka tamong Ginoo. Pasalamat ko, King Diyos, asasaywan ko, king malinis sa konsensya, antimo ing depat da, ring kanakong pipumpunan, ngeni paratira kang agaganaka, king kanakong pamanalangin, aldot bengi. Uli na niti, ipagganaka ko keka, ing pagkapilitan mo sanang tuparan, ing katungkulan na tinggap mo, King Diyos inyang tumpak ko la, ring kakong magamat, king buntok mo. Uling, ing espiritong binye ng ting Diyos, kaya katamo, nakatamo papay ng lub, nune, ing espiritu na, kakapwa nakatamong upaya, lugod, apangayawat king sarili. Inya, musukat pikarine, ing pami patutumo, king kaya katamong Ginoo, nakatamo pang sukol, king uli na, nune, magtiwala ka, king upaya ng Diyos, at kuwanan mo, ing kerang dake, king kasakitan. Alang-alang king maya pabalita. Niligtas na katamo, at inawas bang maging balen na. Uli ning depatan tamo, nune, uli ning sarili ng parasan at krasya. Pagkalub na iti, kaya katamo, king kapamilata ng Kristo Jesus, bayo pa melalang ing panahon. At ngeni, mi pakilala iti, inyang dinatangya i Kristo Jesus, ake katamong tagapagligtas.
Leko na ing upaya ning kamatayan, at pekilala na ing be alanganga. King kapamilata ning maya pabalita. King uli na niti, mitudwan kong apostol, at talaturo, ban ipanaral ke ing maya pabalita. At titi, yaing sangkan ko, nung bakit magdusa ko. Makanyan man, eko pikakarine iti, uling lubos keng akilala, ing kanakong panaligan, at balo ko, king agyo ng ingatan, ing penibala nakako, ang gaking panyatang naning aldo, ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Keka o Gino, yat nakula rening kanakong mato. Keka o Ginu, yat nakula rening kanakong mata. Keka yat nako rening kanakong mato. Keka amakaluklok king trono ning banwa. Kalupan na ning alipan ang manalig king Ginuno. Makanyan king manalig keka. Keka o Ginu, yat nakula rening kanakong mata. Kawangis ding mato ning metong nga babaeng alipan ang makalawe kayong gamat ning kayang senyora. Makanyan lang makalawe reng matatamo. Ginung kekang Diyos ang gaking lunusan nakatamo. Keka o Ginu, yat nakula rening kanakong mata. Parangalan tayo ing mayap a balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Inginu man tabeyo ke kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king maya pabalita. Agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginu. Ating mapila na sa Duseyo, alinapit kang Yesus, ding sa Duseyo ilaring sasabing alang pamanyubling miye. Maestro, ngara, ginawa yung kautusan ni Moises para kaya kami, antiya kaniti. Nung Mateo, ing metong alalaki, at emi kaanak ing asawang likwana, ing kapatid ng lalaki, kailangan ing pakikasalani ing mebado, ban mi kaanak la para king mete. Ating pitong mi kakapatid na lalaki, may kasawa ing pangani at mete yang alang anak, kesa nining kadwang pangani ing mebalong babae, at mete ya naman alang ayanak. Makanyan mo naman hindi patanan ng katlo at ding mito-kito-king mikakapatad. Ay asawa na lang niting babae ring pitong mikakapatad at mete lang emi kayanak keya. Katataw diyan, mete yan naman ng babae ngeni, nino kariting pito, ing kilalana ng asawa ng babae, king aldo pamanyubling miye, antina ning ay asawa rengan. Ganang may kibat Jesus karela, magkamali kayo. Balo yun ang bakit? Labalo ring kautusan ni ingupaya na ning Diyos. Uring king aldo ning pamanyubling miye, ni karing lalaki, ni karing babae, ala ng pamiyasawa. Maging antilang anghel ning banwa. Tungkol naman king pamanyublirang miye ring mete, pawari abasa king libro ng Moises, itang dake babanggit king minlablab at tanaman ang mababa. Makasulat ka rin sinabi na ning Diyos kang Moises, ako ing Diyos ng Abraham, ing Diyos ng Isaac, at ing Diyos ng Jacob. Inya, magkamali kayo. Ing Diyos, Diyos ding mete, nonering mabiye. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Kapilan pa mo, dining kakaduguran, iba't Saudi, may nagkatlang linwal, mayngan, karin king Lola Norris. May kapikit kasi, kapilan pa mo ining bunsong kapatid ng Jed, yung kakalaguran, ay asawa ni JP, first cousin neng, kiyang amuraw kanyan, kiyang amuraw. Anyang lumol kami, aged kasi niyang youth
Ministry Director ko, Akayabi ket maging active yang volunteer king ACYMO, Artisan Commission Youth Ministry. At ngayon, binay ng asawa ng pwedeng anak ng Eko. Anyang mikit kaming ita kaya bimyan Secretary ko Sam at tinagalining metong pang kakalaguran ni Kagawad Allen Mendoza ng Dolores. Anyang may kapikit kami, tiro na akong Eko. Eko mag 6 years old ya pa mo keng daratang ng birthday. Gamitan niya yung Gemini. Kasi pigmaragul na itang gawa ng kanta para kang daddy na. Pepa turo kung makananong gagawa. Diyan may lyrics, di na yung music ng Gemini AI. Nya lately, uling mitruanan ko, ito yung pagkaabalahan ko, dening kanakong pabakalamano, padyan kong music king AI. Ganakakutin ko palang metong agawang simpleng kanta kanita. Nung yak magkamali, itang agwak mo munang love song king Kapampangan. Simple mo yung kayang lyrics. Ing peka chorus na, king kapilan man era kalakwan, ing katapatan yang kakong yampang. King kapilan man era kalakwan, ing katapatan yang kakong yampang. Makantaya ka ulaging katapatan. At mekad, emo ka rin mipaglolo, emo ka rin miyasawa, agyang ini pwede yang magamit para king apong Ginoo. King kapilan man era kalakwan, ing katapatan, yang kakong yampang. Mekad o yun yung meto nga masanting dang mensaheng papasyag din yung magfiestang banal, martirlo, San Carlos Luangat, ding kayabi ng martir. May paganaka kaya katamo na king biye, ing dapat yung kaya katamong pagkikwa ng daptan kanita, apasyag tamo yung kaya katang katapatan. Anya nung lawentaya naman yung may basang ebanghelyo, anyang kutangan dering mapilang sa dose yung Ginoo, uling elamani wala, king pamanyubling miye. Tinimid dang atin niyang kautusang binye, Moises, na hustong imetong lalaki, may kaya nakting kayang asawa, arikwan, obligadong ining kayang kapatad a lalaki, pagkasalani ining mebado, balang mikanak para king miyang ubiya. At kining kwento, pitula man din may kakapatad, ay asawa nongan ning babae, at may kaya nakaring pitong lalaking maging asawa na kukot nan din ining Ginoo, king pamanyubling mebya, nino kanu ing maging asawa na ning mebado, babae, karining pitong may kakapatad a lalaking maging ng asawa. At kini mayakit no makananong ing Ginoo, pinunto na kanilang magkamali kayo, bado yun ang bakit, nabado ring kasulatan ni ing upayan na ning Diyos, uling king aldo ning pamanyubling me, karing lalaki, ni karing babae, ala ng pamiyasawa, maging antilang anghel ning banwa. Nung minsan king biya mapaliharing at hintamong maling agagawa, ating Ginoo makanya ng tinuli ding kamalian, king kapaniwalan daring sa deseo, maniwalang alakan ng pamanyubling me, at king ebanghelyo makanya ng tiro ng Ginoo, ating pamanyubling me, uling yung Diyos dering mabye, ede Diyos ding mete. At kitang kwentong gawa-gawara dening sa deseo yung linapit king Ginoo, may pamadino karera na king pamanyubling me, magilang anting anghel, ala ng pamiyasawa. Pero pakintindihan tayo, ing kwento, abinyeda king Ginoo. Ating kasing kautusan niyang dapat daptan. At ngini, linto, meging tapat lamo, dening adwang miyasawa, anyang elami ka anak at meting lalaki, dening anam ng kapatad, ning mangubiye. Pisyag ding katapatan, may mintulak yung kautusan, itang dapat yung karelang diptan. Yang panagkat na niting pamigunam, kanitimisang darawan tamo, ing dapat yung parati tamong daptan, bani pasyag, ing kaya katang katapatan. Gaganakan ko, balang Sabado at lulang misa ko karing chapels, 445 King Dolores Chapel ng Bacolor, kay bat
6 p.m. karin king St. Benedict Chapel at 7:15 karin king St. Anthony Chapel. Ikaw ako may kapag-misang adwa, kaya ang katlong misa, bayo mag-umbisang misa, metong karing altar server, lepitan na ako, Shalom. Pero yung lagyon talaga, Alexia. Unang andat mikit kami, Shalom ng Shalom, ining anak, anya pining house ko kaya ngayon, Shalom. Lepitan ako, Shalom. Ay, Father, alam ko bakit na naka-red nga anak ako. Kasi Pentecost. Nung may paisip ko, inimuli yung susulod ko kanta eh. Anong Pentecost? Last Sunday yung Pentecost nga ako. Ay, alam ko na. Kasi piyesta sa San Fernando. Eh sabi ko, sa San Fernando, hindi siya martir. White ang vestment namin sa kapistahan ni San Fernando. Bigla ko tuloy may paisip, ba't maka-red ko? Yung tutunan yun, maka-condition kong mag-red vestment. Kasi niyang Sabado, ining silod ko, sabi ko, itang bukas ng metong yung sulod ko, maluto. Yaku balo, yaku pa may kapag-let go, may kapag-mumbuan, kitang Pentecost Sunday, makamaluto kami investment. Pero kapag masusyan last Sunday, Solemnity of the Most Holy Trinity, dapat investment white. Pero humilabas na ang adong misa, ala na bang may utang kakot, makared ko. Itamuping altar server, ayan na, at makared ka nga na, palitang king red, itang takap ng altar mi nga na, kitang chapel. Mapna mo pala niyang kitang third mass. May call ko attention. Makapasubo, no? Linog na kiyang big processional, no? Karasuging altar, binanggit ko. Bayot ang pamanisik ang kasalanan. Kasi kong kasalanan. Dapat po maka-white kong vestment nga ako. Pero ako kitang pialawak kong kotse nung ating istola, white. Map na mo atin. Nya, kay bating penitential rite at opening prayer niyang mamasa, likas kaining ka na akong red vestment. Sinulod niya itang white istola. Kasi iting dapat. Ang nakaking kwentong ini, ita kuman kamalayan, man intentional. Atin papinan niyang misan, consecration. Kay ba't kayong tinasingos siya? At kadwa, o sani naman pala yung tinaskuyak balo. Ikaw nang mayaring misa, tutuanan niya. Ikaw nang mayaring misa niyang kaya rin misa itang EMHC, sabi ng among, may tinasing kadis. O kung kasiping itang altar server, o na ako kaya kilbet nga ako. Sana may kabawi ko, inulit kaya sana. Pero apan siya nga na pala, tinaskitang osya, dapat kalis ning tatasko, ding bat ning osya. Ala, nung minsan magkamadi, o doon nung minsan, king die, atin tamong ausan Ecclesia Supplet, that church supplies, ala, kung naaulit, aga nakakatuloy yung Chuksan Matches, milyari mo naman, kaya ring misa, den choir, di apitan dako, amo nga kay man pumigkantang kordero. Tambing kaya palang pepalubitang milak to yung kordero. Unyang misa naman, karakalda pala rin kakong kaya, maling agawa. Yan naman misan may ngasal kami kaya ni King Chancery. O tanyang may pagpisbiwidyo, ding ating kung kaya be pari, kung celebrated yun. Ana nga po Melchor, amo nga na, alakton ming nuptial blessing. Aro, ka-importante na pamonita nga ako. At least, may remind, may sabihanan ko. Tiknahan kayong pa makipag-pisbiwidyo, may balik ko. Inulit, bedikan kitang amis kong nuptial blessing. Incidentally pa mo, dining payangari na ning metong karing kakasal, may kawanila. Nya, kanda kay ikit lalong importante itang nuptial blessing. Na sana rin yung kakasal, magilang tapat. Kening pami kalugod do, kening pami abera. Although siyempre, magdepende kang sitwasyon. King bandang tao de, may yaos tapa mo rin, ing dapat yang daptan. Ating punto, king biye, malihari tang misakitan, kawangis daring danasan, daring martir, may bayatan, misakitan, pero oding martir,
Pisyag din katapatan. Uling kaburianing Diyos, itang dapat yang karelang diptan. At yan mo naman yung kaya katang ipangadi, lalo na kayong panahon na iti ka rin, yung kaya katang manungkulan. Nung labenta mo po yung mga palyari at manalbita kayong balita o yung kayong Facebook mo, tanabalo nung nano yung dapat Sabihan ng metong, itang gewada yung dapat. Sabihan na ng metong, aliwa yung karela yung dapat. King banantaw ako yung kutang ko, nanapin talaga yung dapat. At itang dapat yung dapat, daptan. Ban may pasyaging katapatan. Metong kanyang pisabihin, hindi may expel congressman miyaw. At yun lang kanyang kapanwalan, din yung kongresista, pero king pamagboto may expel yun yung congressman ng Dasmariñas. Nung nano pa yung mga palyari paking Senado, migit lalo pangadita mo itang dapat yung karelang daptan. Kailangan may pasyaging katapatan, baning dapat yung parating daptan. At yan yung grasyang kaya katamong adwan, pakibatan tayo ng panagkat na ng kaya katang pamigunam, ing dapat ing parati tamong daptan, ban may pasyag ing kaya katang katapatan. Kalakad ko po ngayon para king panalangin ding malda. Pakamalan kong kapatid manalangin tamong taimtim king Diyos ing impata mo, kapamilataning kayang anak Yesu Kristo, ibangon nakatamo king kamatayan, kapamilataning upayan ing banal na Espiritu nga tamong manalangin, Ginoo, dinan mo keng biye alananga. Ginoo, dinan mo keng biye alanganga. Para king kabilugan akapulungan ning Dios keti king yato, ban karing sabla ng galame, mipadalisayan niya at alang dungis king aldoning pamanyubling me, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng biye alananga. Para karing pamuntok ding sablang bansa, banketa maging karapat dapat lang tumayid karing kapararang memalen, ban akam tanda ing makayatong tula, nune babo ning sabla, ban mirasla king pamanyublirang biye, ring makatuliran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng biye alananga. Para karing sablang miyasawa, banketa lawanda ing karelang pamiyasawa, anting metong adalan ning kabanalan, para king balang metong karela, antiwaring metong aawos a ibat king Dios, ban makitambayan kaya king pami parakal karing anak ning Dios, at memalen ning banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng biye alananga. Para ke katamungang makatipon keting makapadurot king altar ning Dios, ban akit ta king banal a pamakinabang, ing pihong diling dalan ban miras king pamanyublirang mye, ring makatuliran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng biye alananga. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan, at ring sarili tang kapagnasan, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kekatamong Arkidiocese, at ring kapagnasanda, ring magdebosyon king sagradong puso ng Jesus, at kalinis-linis ang puso ng Maria. Iyuli no sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, dinan mo keng biye alananga. Ban king biye, king oras naman ning kasakitan, akwa tamong pagkapilitan, itang dapat yang daptan ban apasyag ing katapatan, kanita ing biye alananga, kaya katayang akamtan, ngatang manalangin. Ginoo, dinan mo keng biye alanganga. Ginoong Yesu Kristo, parati kang tapat ka rin kaya kang pangako, pagkalawan mo kaming grasyang manalig kaya ka, tanggap kaya ka king komunyon, banketa, ibangon mo kami king aldoning pamanyubling miye, at idala mo kengan king alananggang ligaya, anong nukang mabibiye, manggaman king alanangga. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning dawon tamo, matanggap yara paning Diyos, impang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginu iting dawon karing gamat mo, ki ikapuri ampo ni kaligaya ning lagyuna, ki ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa ipami, yayampang milake kareting ayin mi, kambening masapsap ming kayadwanan, kingi kami sana maging lubos kaming keka, king kapamilataning kasiwan agagampanan mi karing altar mo, antimonong makanano mong pigkalob, karing banal mong martir, kawangis dari San Carlos, duwangat ning kayabe na, ing buryanda pa ing mateke sa aking painggulot lake ka, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yake kayo, At keka antimurin, itas sila rin puso yung, makatas lalo king Ginu, pasalamatan tayo, ing ginu, adios tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, ing puryan ang pong pasalamatan da ka. Kapilan man ang pong ka rin man o ginu, banalay pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Uling hika, ing mi papaligayan, potang pupuryan mila ring banal mo, ding kasakitan daw, papayas dagdalang masala, ring kapag mulalan ning upaya mo. King pakalulo mo, palablaban mo, ing kasalpantayanan daw, king pamanyadsad daw, patatagan mo, ing pamagkapilit daw, at king pamakipagkaldo, ing tagumpe kaya, king kapamilatan ng Kristong ginumi, ulinita, ring sablang lelangan ning banwa ang ponlabwad, daralit de ing bayong sunis ning kapanyamban, at ikami kamering sablang anghel, ngamingan pupuri. Ikapiling banal o hipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay paniga pumi, itugtog ming espiritu, munti mo titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yeso Kristo, at tandaan mi pa kanitang biyang mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang dubdinaw ning biyan at kimpamaylasan po ang kamatayan na, kinuaning tinape, pasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo ng ana. Kuanan niya iti kayo nga nat mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuaning kadis, pasibayo, pasalamatan nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo ng ana. Kuanan niya iti kayo nga nat minum kayo kaniti, uling iti yung kadis ning daya ko, yung daya ning bayon pon nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayot para karing sablang tao, man ganita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti
king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kasalpantayanan. Cristo medeka, Cristo sinumli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayo ikaw wakasani panahon. Cristo medeka, Cristo sinubli kang bebe, Cristo datang kang pasibayo ikaw wakasani panahon. Inyang ining gaganakan mi o mapamakalulong impa, ing kamatay ng poning pangasubli ng mebye, darawon mi kaya kiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kami matampang talakad arapan mo't sumuyo kaya ka. Ikami ngan sanang misilusulok ing katawan ng pandayan ng Kristo, ipuna na kami ngan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o impa, ing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Leo, ing Papa mi, at Florentino, ing Arsabispo, mi kambiyan ng Pasyano, kaya kami nga Arsabispo Emerito, ing kapariyang kabampangan, ding sablang pariyang pong diakono, ading sablang susuyo, king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman din kapatid mi minuna ng Pepe Inawag, king piyong kapanay ni pangasubling mebye, king pakalulo mo'y dalamula ding sablang may yanguna biya, kitang masalang arapan mo, pakaluluan mo kami ngan, gawad mo kami ngang karapat dapat magkamit king biala nangga, ban kambiyanin mo na Virgen Maria induning Diyos, kambiyan na San Jose, ing esposo na, kambiyaring nuan na apostol at kambiyaring sablang banal, ami biyebye, kalugod-lugod kaya ka, king kaya kabanding panahon na apuri ng pon, apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Eso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Karagulabagi king biye, apapasyag taming katapatan, puling itang dapat yang kaya katang daraptan. Nga pagkikuha ng tamo, basta itang dapat yung daraptan, arapan ng Diyos, siguradong akit ng mipasyag, ing kaya katamong katapatan. Magdepende kayong sitwasyon ng naning mga palyari. Itang kayusan kaya katamong, ing dapat yung daptan, makanyang tamo sanang apasyag, ing kaya katamong katapatan. Maustangin ni king ipat, pailalam king kaburian na rin kaya katang kaya donan, kanta tayong panalangin at tiro na kaya katamo ng Ginoo. Kami
Ikabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabis kaming alang kasasagpulan king sablang kaligaligan, kabang panay ng pagsadyan ming panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ipaming, ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko, kaya kayong kapayapan ko, babiyak ko, kaya kayo. Mula sana, babalik na ding kasalanan mi, nulaing pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Lain mo yung pamayapan ng ponpisan mi, atungan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. Yan pang tayong ining waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan nga kaya kayo. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyato. Ibigay mo kay kami kapayapan, ibigay mo kay kami kapayapan. Niyo ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato. Niyo ing ginutang niya sa Kristo. Sa deseyong dinapit kayatin mong matsurang kapagnasan. Tirwana nala, ketang malirang kapanwalan. Maragula bage, na yung dapat akwatang daptan. Kanita king banantaw, di mi pakayap tamot, biya alananga, akwa mo namang kamtan. At tuntangin itang agkataning ginuban makisudo king kayang dulang. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapot iagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, abayan da kayo ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at syuka king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagye, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo moawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipamiyam pang milake kareting ayin mi, kambianing masapsaping kayadonan, kihi kami sana maging lubos kaming keka, king kapamilataning kasiwan, agagampanan mi karing altar mo, antimonong makananaw mong pigkalub karing martir San Carlos luangat ding kayabe na, tinggap miyang matula ing banal mong sakramento, pagkalaman mo kami naman matataga ka kasalpantayanan ng pondugod, busal ning miyayaliwang kadigaligan, antimo ing pigkalob mo karela busal ning miyayaliwang kasakitan adelanan da, pauli ning katapatan da keka, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Datang at datang itang punto king biye, na malyari tang misakitan, gustong itang dapat yang kaya katang diptan. Sana king grasyang pagkalub ng Diyos, akwa tamong daptan itang dapat kanita, apasyag tamo yung kaya katamong katapatan. At yan yung adwan ng pakibatan tamo, niting kapag masusyan ng kaya katamong pamigunam, ing dapat, ing parati tamong daptan, ban mi pasyag, ing kaya katang katapatan. Pero sana katapatan, muking meto nga tao, muking meto nga pamilya, karing mapilan, no itang katapatan tamo, King Diyos, kawangis ning katapatang pisyag dari San Carlos Luanga, ading kayabe ng martir. Naging banan tao di, itang dapat tang daptan maging dalan niya, banmi pasyaging katapatan, at ing biyang alanang gaking bandan tao di, yang kaya katamong akamtan. Adon mo naman yan, yung grasyang pakayap ng Diyos. Yung ginuman tabi, kaya kayo. At keka antimuri. Bulalag mo misan po, Diyos, yung kayapan mo't kayo pa yan, yatsat mo ring mayapaya mong gamat king lugod mo't pakalulo, at paluwan mo king mabiluming katawan at pangatao, yung grasya mong pakayap kanita kamtan mi, ing kapaldanan, at ipagkalub mo naman sana, yung grasyang pakayap, karing pakamalan ming masakit, miyembro ning pamilyang masakit, kamag-anak at kakaduguran, o ninumang masakit na papapangadi, kaya kami karilaman mi payabot ing grasya through this santiling by proxy, at minsan may panggamitan mo naman ing radyo ning kaya kaming Archdiocese, ing DWBL 91.9 Bright FM, ning miyaliwang programa at mikit lalo niting misang kaya kaming darawon, pailalaming sablaking may pong kaburian at dyan mo kaming kapaldanan pakayapan, adan mitiking lagunang Yesus sa ginumi. Amen. Labing adwang Jesus, 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 Jesus. San Carlos ading at San Carlos Luanga ding kayang kayabe martir, Ipanalangin nyo mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo kami.
Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan mo Sagradong kami. Puso ng Yesus, Pakaluluwan o mo pakayap kami. ng pusong Yesus, Pakaluluwan mo Katlong kami. Jesus, 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 Jesus. King Lagyo ng Jesus, dyan mo kaming kapal ng Diyos at pakayapang lubos. King Lagyo ng Jesus, pagkaluming grasya ban makibat ka rin kanya-kanyaming kayadonan. King Lagyo ng Jesus, pagkaluming pamikatagon, ang yang king orsing kasakitan, ing dapat yang kaya kaming daptan ban, ming apas siyaging katapatan. At kanita, grasyang mamiyang alananggang biye, kaya kami yang akamtan. Makanyan mo kaya ngayon panuanan, O Diyos. Bendisyonan, linan, kapaldanan. King Lagyo na ning ipa at ning anak, at ning espiritong banal. Amen. 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 Umena kayo king kapayapan. Salamat king Diyos. Salamat. Dakal pong salamat, Maya pa. Ugto kaya kongan. Holy Mary.